abahlonishwa bami bonke abasetafuleni ngohlukahlukana kwabo nabaculi bonke abakhona esibahloniphayo abahamba phambili kakhulu ngibona ubaba uThalu ngibabona bonke ongwane ngeke ngimqede ngibabona abafowethu uGizile bonke oqhosha abobaculi ngiyabingelela kumholi bala emasipala wangalanga phansi komlalazi ngiyabonga kakhulu into eniyenzile inhle kakhulu kuyiliqiniso lendade ngiyizwa ukuthi vele akukho la khona okuthiwa khona angivalele kancane ngizokutshela mina ngizokutshela ngizokutshela kodwa wenza kahle check ukuthi khamba kahle ngiyabingelela amadlovu kakhulu Thusi Yenkomo ngizalwa khona ke mina eMangadi bona selweni angizuba mude kakhulu ngizoba mfishane ngenxa yesikhathi lokho ngihleli nje ngoba isikhathi ngithi hayi yazi ukuthi kodwa angisoli umphathi ohlelo ngoba uma kusuke kuzofihlwa iqhawe egcina sengikhohlwa isikhathi ngoba ngizobe ngizobungaza impilo yakhe ngoba sesinayo kokugcina njengoba eseyohamba elokuthini bengifuna ukuthi mhlambe ngithi mhlambe qabuqabu abangangazi ke mina hayi bafethu obvious bengifisa ukuthi qabuqabu ngoba kade kushiwo la ukuthi njengoba sila azizile uzokhokha isikweletu kodwa sizoqhakambisa amagalelo kaBabuNtuli uBabuNtuli ukubanikenzeka ungabe baningi abantu abakhona la kodwa ke ngeke ngisole ngoba nansi nemithetho ethi mhlambe kuba nesibalo ngoba ngake ngafica kuma sat maqhosha eStandard kudlalwa ulive umuntu obeqashwa nje ukuthi uzoba iband yodlala bonke abaculi abazofika bezodlala live bekuba uNtuli makuthiwa nje kuthiwa kuno live wama awards ungaya kumantshontsho uye masathi mama kuthinta nje maskandi bazovele bethatha uNtuli bethona uNtuli uzodlalela bonke labaculi abazodlala live into lebiyenzeka ekhona ngakhuluma ngoNdidane obebadlalelo njengiseni isiginci kuma album amagalelo akhe lawo baningi njengoba kade nezobebalwa mina ke ukumazi wami angimazanga noma asazananga ngoba sengisemculweni ialbum yami yokuqala ngangiyoyenza ebahluleke bonke ngafike eGoli mina ngenasigini ngihamba nomuntu yenziwa siye studio wafike bathi obabushobeni lapha hayibo njengoba nasi isigini ngizodlala ngani phela sase tikutholakala phambili konke sasingazi uzalokwa ayi mase kufika lapho kuthiwa kuzokwenziwa njani ke manje nazi studio manje siyabala sokuqala ngabe kuyasetshenzwa umuntu owathi ubabushobeni akafonelwe uyena babuNtuli wafika nemonto yakhe esilethile isigini ngizodlala album yokuqala isingizana wasithatha wazohamba nazo so ngizama ukusho ukuthi amagalelo akhe kumina ngangakafika emculweni ngangisalungiselela ungena emculweni kodwa ngakwazi ukumbona ngalelo langa kwahamba ngaze ngafika ekuthenini mangilalela ingoma ngaSomnandi bese ngimthanda lo muntu ngoba ngisuka emakhaya yazi ukuthi makuthiwa kuvunywe ingoma endlini kwenzakala ngamthanda lo muntu osho ngemuva awunanga umuntu esho kamnandi ngase ngithi alingimshanze nje kanye angafiki njalo engxabanweni lezi zomculo ngaleso sikhathi ngizamshanza nje ngizokhipha inje emnyama ngizoyiculela angixabene namuntu angithi emculweni ngizoyiculela nje ngiqhubha italent lami angithi hayi mayifika afika uBabuNtuli athi sakwazi sasemdletsheni iqili namasicili saphenga hawo mangabe sengiyo kwenye album sengizwa kuthola nensizwa yasemdletsheni engithukayo ngoba ngithi anginasitha nje lapha emculweni mase kulandelela ukuthi umthukela mphuzana athi hayi inkinga wasuka wathi sala sasemdletsheni yimi ngedwa umculo wasemdletsheni oyisalukwazi awu shuthi ngahlangana ngamtshela ngathi uyanjalo ngisempini nje emculweni ingenxa yakho ukube kuthiwa kuyenzeka nje ngabe kwalo nsizwe ikhona lapha izoyibongela ngoba ngathi mangabe ngiyiphendula yasithola udumo ngenxa yomdlalo omuhle odlalo bani uBabuNtuli ngingazi ukuthi wayekhuluma ngasiphi ke imisalukwazi ayiveza so i-talent ebengiyithanda kuyena ngoba ngeke umuntu aphinde alithole leli thuba elikanje into ebengiyithanda kuyena ube nekhono ongalazi uma ngabe kuthiwa sizofaka yena e-studio besazi ukuthi sizohleka nje kuyoze kuhlukane kuhlekwa ngoba bengafiki nephepha mayizosho lezi zinto zakhe bevela afika angene ngale nje e-studio kwabathi ngena ngale emva kwemic sithena kuzotheni ke namhlanje wathi sathi yaqala nje kwangena enye insizwa apha emnyama
wathi nimbone emhlandla mbili nje yini ngiyamondla ngayo ingoma le eshuta ngamanzi oyizodingele la lonto leyo yangena eCD yangena 85 bisi mntaka Israel kayize nopa engolobani ngudumane yebi yasibawo ethi mkhaba kakukhethi ngoba la senjeni yami bathi asanda siyibone thina indlamulenze la awuyidlale futhi yabe muzo ngizomuza lo muntu okhuluma ngemuva yena uNtuli awuyidlale